Nilimen laki Robinson iti pinawe kecokapon alui sarpo bang ini do nili pacini ko Democratic Front pada dihek ben HSDF amai ko pinawe do kehar sa Rajentimung Hardong. Joro party lo sir nali anaport kami ngaco pateng kan nasi tong theko Joro party lo ben aku tu adun su nili binat su kido abang ke koncon bang sar singkeran lang lihin lo Joro party lo apran si pinawe Bebosi tokso aku kedo cuma betul deh Karbiang lo ada kan hopir alam mate macam ini sih bingung lo. Ben dalam itu pinawe tokso mate langsung Hill State Democratic Front mate jihek ben HSDF tokso mate langsung porte lah ben jira. Tu an pasta me nili hin ben dan nili tu HSDF ahin ben akero bipar pilo ben nanglang tu ben ning dapat henun po kasi nili kroilo deng lo. Lasi pilong ni achepi la karjuji abang ke nili pu koncon bang HSDF a koncon bang sa singkiran pasing nili lamang so tokso long ni tini karjuji alam ni pasing nili ha orang cengko alam achepi abang ke piningan abang ke suri hini ra inko drop job pen non kuanta election ta pathu pilo dam pilo pen kardia dunga MLA MP EMCM ta kala saide lo ka bisade lo sitamen non kedam dan MLA election sitamen BJP to chi hai la sikedam dan MLA election agur BJP atum kopi abitila nu ki claim pen se APSLC la pen Congress alliance denta hayuni dalo nangli pen pine Karbiang lo rada kena soalan kladak penali kan pacini fokus ini dalam bantu ini. Pardon, diliwe dakil itu Hill State Democratic Front Regional Political Party pen tokso indeng ini padu ponolong kecengsi labang suatu pik nilipan karjupon labang ke kedamtang MLA election abut BJP itu upia bidilang mau klaim pensi Karbiang lo marat tanpa manhusi ko pisona bidilang mau klaim pensi jika hai dekman abang so buta nilipan karjupon nangilipan kami Joro palo bela solam kaning jelo militum ahok pet alam si militum nije pompo la penjon pompo kedamtan la MLA election ho BJP itu ke ongdum asai lang no la pen bidi lang no klemsi Karbiang lo arada an paman husi itu kelak rom atau kanu itu arada an paman husi lalu bidi lang no pen cekai bidi lang no keceng ni dong daman tu makai lo soro tu mapa Biti bacao, biti parhao, pula somen pen, masih suara Tuhan ardipu, tipo nama BJP itu, biti lang loe klaim ko nama kelalo, urunodo skim pilo, suara Tuhan, jiklo yolong haru krehinira, sikap oke. Kita manghuda memela nama kelalo, labangso urunodo, labangso ice cream pipe aprang ke soalo tunta rengdok rengido lapen Henry Capuchita rengdok rengido monsando kita la soalo toy la phalo krinira sika poket soalo tunhan pidet de la pike ini tu nono vechu pechu nona ba get henge ni des gas cylinder gas la so use mate MC hem along kacutun kacutan laso na side chain kolo laso gas non
lapen apran jong si pangbarda mulutante Orunodoi scheme pipe ko labangso gas cylinder ador labangke haro popen haro mer kepan chok no labangso ice cream pide de rapike gas cylinder abangke ador abangke sikapre ko anlero tamane han ko ke bak de lahai pensi sorlo tum han ki bai ije nan tum gas kya ki joy lokko ni tuma ki joy penan pipo usila tuma phan aki joy ba ke hala 1250 toka pensi la tum ki bai tame 1250 ba long si tangka sika krip ko anlero number 1 abang lalo number 2 abini lang bang kelalo sorlo tum phan MLA election vote campaign abo atau ke pangdak kon pangelalo suaro tumham tangkam suri ketan pipo BJP MLA abo nan pahai not kusi ke dantan kilik labang so MLA abo suaro tumham chongtuilo BJP apan pihai dete ningkan abo apisi labang so suri ketan tangkam Suri kya batangka jong sini tung lakhada lopo tante ningkan sialong ni tharo ke thongran ni troke ra khodo ningkan ho jong sini tung pangrom pelo pulo tante ni suri sira ni tharo ne kebra ni koira ho 1825 days jong sila bakso suri kya batangka ini tung khan ni lo lepo tante ar ni sialong sikap pora tangka dikebra osap dikebra soksisi leco liputan te isia hentun arisi kacubuci dia pan sikap pora osap dikebra soksi penke hentun cubuci idorde jong si litum kaci hon anjir tu gomame suri kebong dulu liputan te ala liparmana bangke arisi adora bangke osa sikap ora bosap dikebrak troksi jong si hala bangso hem tun jong si ban podo ko leputante inundut lo aparman ke sikai sisi citanco oh tante la bangso sikai si atangka ani sielong dipensi litu masong diri litu kacing hon ani mari tun pat bai si la bangso bitilang lo pensi alang tu litu manjira tu mapa ani alang litung papreksi BJP akirap cepak langsi latung cipahai ilo jadi BJP jong sehai lelo itu tante suara tung tangka suri kepke nikah gopen puru di sisi kilomber ko sisi pai sitame ilitung kacing honan jirdon pandame cuning rilo nang litung nikah gopen tangka suri kep bet kilomber kosi ningkan ko jon long sin tum la khana melo pote ni suri sira ni karo mer kebra ni koram ko apo sin nang tum parma ani sielong poisa tangka sikap hora poisa dikebra troksida em cubuci idorde lasi labangso ador kithen nai alfut ilitu BJP apan kipia joinesi pini ani ilitu duk iare lalo lahai apindi langosi BJP itu ini tuh romanto kan lo gitu kilo abangso arah tumhan bai isi lasona bidilan mo pensi la tumsi bahai ilo labe number 2 bangke lalo number 3 bangke je ka bikuru sala tuma khanta tangka suri kep pensi la tum bai ilo kita me suri kep pena bangke ningkan gopen suri kep lu tante mo pen ni mari tumhan kipia sosi mande adonde alisielong nang lihem tunjong si bangko to ko betutante labante sikai sisi tangko bangke dong si doko betutante poisa dikep poisa pokep si tangco la lasi lasona bidilang no pensi latung kace bahai la number 3 bidilang no ba kelalo la regional political party itu mapa kita dia bidilang no kempi asi kita damtar pos kame APSLC lapen Kongres atung
latung alliance dosi claim rapet dam rapet lo sitame latung ke hai dum di kali ban BJP atung asai lang claim pensi si pahai ke lapen ke dam ta por APSLC alliance atung to ke posi kerem de iputante laban ke lalo APSLC atung ke APSLC mahan pitik dete je puloje karbian long bangke sidul labangso alokatan de pak cengke National Political Party Kongres atung lo pusila atung jongdak ama hala bangso jongdak pen api puskame non tua bangke bang abidi lango BJP atung pingkat ho masih nanjuk la bukali lo alliance long le dulu not ku pingkat ho ma Kongres pin alliance dulu ko labang so alliance di dulu termasih ki ong dung ne kene long di jog nangi ko andi kipung songjak itu ana bangke alliance ke protecte wamen penamasi APSLC pan vote ibanga bedelo la sili tum pinpur ame kidamkan MP election hu ko ama vote kelong non kidamkan la bangso MLA vote ke APSLC party tum ke la isi sose abut semangke simpan bedelo la sila ke songjak potum kiklaim kita kicok cie ajoy nelo. Lapen ini tu dako APSLC atung ke kita tang orang kami hayu nela lapen non kita dia pos kami hayu di la soalam ini tu lagak dan atau kami tang beri pon bonglo. Pipon ma kalau tangke APSLC atung ke kita tang apor ini tu maka cinghong sarajen timu ngaplan APSLC pen sordet pen api market APSLC itu akhir dulu long get dan pini yang asame APSLC itu kacikak lo kicisor lo expel lo batang suang dari sini tuh exam lo lasi APSLC sitame karyan long hayu de lo lapen kongres atau sitame karyan long ala karya artikel 244 eke wange lo lapen non dobo labang so BJP itu sitame labang so artikel 244 kan implement dia pada bangket latung sai delo lasi ini tum karbian lo aran akali nah labang ke hemplekan tim mate artikel 244 state within state asam state long sidulun ko lason kan long sidulun ko halaman so autonomous sikari posi labang so hemplekan tim sikari posi jom si hemplekan tim dong si RI liputan te ke jensi itu cipeha na halak cipeha ini liputan te non militum claim bomb da bomb his democratic from the HSDF pen itu regional political party pen non militum kengkang ke sido ako na bangke karbian ngolong kidoan hey voting right kidoan aku mapana bangke militum bangke cetan FG lapen tu electoral rule policy dong si politics dong si pitu te liputan te demokrasi account filo bangke election bangke cipaha ide jom si BJP akan berembek nanti utante ladang bangke karbian long kidoan vote kido ajak long kido akhai an pas tapi itu simpan rom rapet pensi labang so kicok cia BJP itu pan itu berembek nanti labang so kita remia labang so si mamel bangke Hill State Democratic from Regional Political Party lahan lo don bak karbian long bangke asini BJP lamsi ini lamte ripon seglo karo Coro parping lo sar nani pandak pen kita napa si nona bangke aku ini cuma mai urusan aja temu dolar masih itu aku alang lipas kami non kita jam MLA election hidet pen BJP aku bisi karbian long nang ciplang mati India dan orang ciplang sidame India dan orang ciplang juga bang sidame karbian long ke bisi ingmo ara pen hidup dia tim pen kaki kepala be kompani be factory be apa sih lah nalihin kan dadak karbian long kan bisi ke uji lihat nama de BJP mium si uji mah mede karbian harassment mede kopi kusum si nalihin kan karbian long kan dadak kan Coro lo itu be dari kanan kartu kelompok dan tokso yang lain mana kau ini anjuran apa itu punya kami kiri partai lo lalu nasi
BJP pempo nitong General Secretary kami ang napapala. BJP ke hai laga kopi ko som pento ke hai lawa ko hai na bukan hal je awal nanti pa ini teno suardo tu mata dampa ini itu isu karbiang lo anso se isu pula non nang inangkal job position pagke je BJP hai de ko ipilo ka plan la lange in mental ini tapi in ning dan jang jen ini sorry in mental ini apa kalau pun ho mana katuk kaya karbiara tu mana election apran ke BJP ke jok ke dok ipo tu ke do pik mana ni kalah la suri kep tu bukan tera sahur tu pusat GST pusat si la ke rompen ke ama keciplan si bangke election apor ho la bharat ko suri siron krai ama jok thula sor sor pe me ma ko dihai thule la ba hele jok chi la ben thek thulo lo ili to je char thulo ba chi dam thulo je suri kep atangka men long nu ma do na hai men athema kabe the tik the ni ipintu pan melo ga aso BJP agormen na chari long penke itu apa itu king hoi pe melo achi chi ne yong jong again long bisalam ho rong men ke wa tum ke dat taun nang du ko piso songi en ko usula la ke chu nong ke a ki chu mi si han ko an ke hala apo bangda pai bangda ke asu han ko sudi de ko je pinang su pa tong tok ko a ke heno the ko lo ta ko dun ko BJP lo dun ko chok tim ko chi lo la tong da sa hen chum mo be de ko pe na ni dun ko dun bom ma ka ha ko chok man ko la som si itu la kai ke no तार माने ना किपुदाम का तो किपुदाम मांगे बीजेपी इल्ली तो अपन का ना पदु पे में na itu pa melo akhema la BJP कहते हैं नेशनल पार्टी यानी सीधे तो सीधे कांग्रेस को ना BJP को ना अपन के मेलो ni सीधे la apa ka bill ni akhema कि damta कांग्रेस लोग के दो अगर तुम से BJP जी पर लेना होगा तो hala so कांग्रेस a grup तुमसे ना BJP लोग ना दो यार nasi BJP dan कांग्रेस की बेटर लगे मोहन की तरह में तुम बता रहे हो नेशनल पार्टी अन्य लगे प्लान के दो hele नेशनल पार्टी से के नीट में तो तहनी ये लाते को ना है ब्रेक से नेशनल पार्टी में ना इखराए में लगे दिन मानो भी आओ पहला में है नॉन जैसे में ब्रेक वाला दिन होता है लाके nanti PBG hempret ni kantong kem nang gini lah. Kali bagai kantong kem nang ni. Kongres lo ni kan create po. Tapi non BJP dah ni kan create po. Maka election mana itu ni kantong kem ni tak mana. BJP tu nanti cakap ni pemilu tak berada. Ni bang pacuk baik lah. Ratnat Singh na wano. Bang cong tu dia LK apa ni na wano. Pacuk baik dia. अमित शाह का लालू पचो भाई ने लास्ट के नरेंद्र मोदी का होंगे ए तो मुझे तो भाई का लापे हला इतुम पुना को अनिने ओइला से है ना बंसो तो सुबह हला कास्को में तो दिल्ली के नाम है दी दिल्ली के नाम ला करोड़ टका से ला माने के पॉन से के खरच आके hal dalam bangke kupilo jualan cu bangke memorandum apa aja orang boleh Narendra Modi dah karbiang lo BJP ini lo na ini lo pun ini betul minjil hai dah ni hal setelah
CM de hala sultan dulu mati MP dulu dia tuh deh lama assembly lo dia tuh mau ke curu lo ya dia tuh mau ke setelah lagi MAC coba ini hamzah kita alih kita tuh berat kamu tuh alih kita pakai Rio dan nak kayak sekrong kayak kalau kayak kita tinggal asal dulu tuh kan baru lasi normal ini kita jadi mau pakai BJP Haidar kan kupilo na kacip plan, na kacip plan, bang na kupilo bangket. Lalu kacip plan bang na hino kacip plan tu bangket. BJP nanti hai, pen seminggu ni pen maju kan mama be petrol atau barhipa, diesel atau tu nampak kerat. La pen te, gas cylinder atau nampak kerat, current bill tu nampak kerat. La pen te kicu guru ya tiap iya salusun adali itu yang seperti lo anto mempak lah itu ini jangan ini naik ini kan ini begitu kami itu pembela angke hapu bangke ador mempat keren angke itu mah asal ASEAN Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma Ninja itu Amerika dan Iran rom itu kursi lahai atau mungkin pak. Tahu pun Meghalaya ke bangke, utara India kan lalu dah itu membundu. Meghalaya lo menjadi betul aku. Hayo bang, utara India kan lalu Tamil Nadu ke bangke, Chief Minister ke deh, masih bijuli free, current free. Lapente, gas cylinder free, bus fare free. Halat tuh ini kipiun, andela dah. Asam ke people lagi itu mempanghala urunudoi ya urunudoi pindah kok mati apinom lagi marli itu ala suri kep kelong ini itu cok kan ada tujuh naru yang orang tuh ala mau memanggali itu kali nanti kali itu kemudian ladang di petrol macam saya apa ya urunudoi tak kaki tujuh kilo itu kemudian banyak yang sudah cetai portal urunudoi tak kaki apalagi urun toy piper goge petrol ini dalam saksi itu kan betul tu kan urun toy dalam bebe kumalu sehat public lo hanya cuma gas ta atau pembat crack petrol diesel atau pembat crack lagi lo ini siksa baik ini gantian baik aja lah itu ini siksa saja di pulau ya jauh sih karena yang lo do an goreng awal saya an bangapang jor era kar biari soi jangan tu an kapu hike ong lahai tu hale sakuria tu pilap tak ke joy pilap tu an ni ngaron jadi tu cintur je itu note panisi patu di tu hari dulu korte dan situ mengusar upaya sakuria pun sering no ciki no ini tak poisa ke cicing lo lak ke itu kemudian ekdom itu bang booking lampu tu wahai itu bok dulu bookingnya lo hapus booking papurhi pisi kala kintu kala tu itu sih lalai kibira lasin no jasemer BJP lagi highway ke itu kisunang kidukna Hangzhou non katok wengi election nam LC Hangzhou ya kamda ni la ala nang ni election por haru ko suri sinang ki hai ala hai asi mala BJP tum kopuni la itu mo phal la hai na ki bi lage meme lo BJP message ma ko lage case man meme lo ki case lo man na thema ba la hala case itu phal la ba itu mau pandai lagi. Lalu net itu kami ni lalu ajak iya matu mata ajak kau mana pinjam. MP ada Prime Minister level, Prime Minister level. MP orang si Prime Minister cuma itu berarti. Jadi MP si aku dah tahu sih tapi bilo sekarang nunggu. MP itu makan tu lah hello je. Dan yang si hok parliament lo orang Delhi orang North East along 7 state
AMP itu kan tadi cepat ini tu ber, jiki je thanun ber. Je Ahok ber, hemprek ke hang lagi. Ahok ber ini katu hemprek belum lagi tu. Jom si MP umur sing tiso ke hai yang si Ahok ber alam le adingat lo buku nona song ke siya na pi dunare dan itu kali mana oh dunare alam le prime minister level ini lapen la katu North East AMP itu mapaci itu ben nitum karbiang long ke kisun lokon nanti nanrapun ha ni bil pon jina son ha kita tahu dalam ni private bill sih di or private bill pon government bill di pon apa nanti nanrapun ha nanti tunke tax reception Nagaland MP ha Mizoram MP ha di kalima Tripura MP ha Arunachal MP tu ha discussion था चिंकी जब बच्ची दम था बिल के पौन हो इनुत पाना तो ना हो बहुत तो दिन कली मगला हाला बिल के पौन हो जब सिंबल सो इंडिया में तबे झारखंड में पे ना आदिवासी में इनुत हाला है तो मैंने मुझे बच्ची नहीं बनती हाला है तो मुझे बच्ची नहीं बनती itu masuk lalu karbiang lo autonomous council itu basic itu area pos hala dapat ni sebenarnya wanci do hala sohut aku mana nak homor homor ta aduk kami cumi riba atau kami lain alam salam ni kami ni sekala lah homor atau panci wa ibu nangi itu alam bang ibu sedang kali bakala oh lapet balam nangi itu anding kan homor tu mani ani homor no itu teglong lo district council मतलब autonomous council चलो लोग पेनों non council abade dengan itu di Kalimantan amahan itu kali ini non 75-76 years itu keplain tata non ala itu labakso autonomous di dalam the non ada parliament non pilih loh di ne tapi North East itu yang cepat itu komentu senali cepat itu lah non kali lah karbiang non constituency ingkor atrok puri itu dorama arti untuk mereka boleh public macam ini lasi so alam itu just sebenarnya non kita bantu mereka hekser ini so jam tu mereka muthaki nada manji nomor hidup mereka karbiang non angkapi constituency ingkor atrok suarlo tuh tapi marli tuh tapi nak maksa tampil, memete itu lah 1200 3,000 bersih kisun, perang kisun sih pulau tuh, nah dori, lalu Toro parti losan dan deklar dapen, kita dapat pencarian lo arat tapi ajulo dan cini lo bersih ning thelo, penako adu tu aju potu je ni konsun ba makan putot karbiang lo harta trok sikar drop nam jog di dok lo non piningan ba ke kalau trok sikar drop na ke jog ko apo si non pun na kidu glok la karbiang lo pia ko si non putat dugare na hembrek ke ha ko anpel lo nilo 1951 pe na ke song non pun ta itu akeman chunchela si chunchelo ba BJP asarkar चुन पाचु नुजिनो पाचु नुजिया पहले तुम बीजेपी का देखो नेशनल पार्टी का चुन उनके लोग कुछ ना नहीं होगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नाम ही कुछ ना सो ये तो आर्टिकल 244A ऑटोनोमस से ना किमान के रीजनल का उठी के उनके लोग कुछ ना नहीं कुछ ना मानते नेशनल का ना जी कुछ ना नहीं कर दिन लोग tham bakla जी लासा उठा के खान नाम तुम बांगे लालो National Political Party tungsi kumamia state di anongri hempre kanji michi hansi kiban oke kamong le jong si hempre kachi hanga fur kimo jong si langam lu bulo tante regional political party itu mate halap dan along rielong ki doban hotum hadak mi hangke tek bek na bangso party tensi si song isi lapun si hempre ka bangke wan ko tum dak
North East along sedame nang Nagaland punoy bande nang Meghalaya punoy di nakat to ko bitum sedame bang regional political party pen si lamang so hemprek bang kacilangi nasi klang dan lo pen nilipan yong sedame bitum kacihon HSDF pamai pu akai sarajen tikum sedame puno je karbiang long jongsi hemprek nangi PG mate ke banji luputang ke nengkan hong kep na hene ki jong damang lalo je national political party tu babang ke hemprek babang ke hanghe la pen hemprek ban ke bang ke babang la klanga ke dam ta por karbiang long BJP cari reakan bang ke Kongres atau sitame ningkan ke ho cari lo sitame hala tunta hemprek hang ke hang ta hang hai he lapen hang ta hang hai national political party tumke lake over all phasi matha ta kan yang lo phale matha chotali indian kan phasi matha pongkosi lada mena hen tu le phamage matha thilo lapen hemprek ki bandil non charibo tim kan yang lo tumta intang pilo ke 26 post case ta la tu si chipahai den lo di MLA ta ban ko ta la tum si hai de lo MP ta la tum si hai de la tum ka ke wan ya hem pre ko ta ke ka byang lo diputa BJP lo disputa BJP lo dilhi ta BJP lo di la me thomati difu dispute dilhi la anta BJP lo da kitchen ke ha angsomas kami BJP lo kami hemprek aku kan dia dia kami kunalo elong vaksi aki chun dolo ma mate kunale hemprek aku tak kacing ki dolo ma di kalian lo autonomous council lo kacing ki ke laben Assam legislative assembly lo kami cingki ke laben hab Delhi cabinet lo kami cingki ke Lok Sabha lo kami cingkan hemprek aku kan je kalian lo apa hemprek binang bu ke dunia dia tak cingwat konti ke hang tahan nanti dia ke hang tahan he hang tahan he lapen tu ako kipiya tu sitame pipe la election ko apor prote kadiang lo rat atu makan pamanu je hemprek ke BJP tu si banji ki banji a hemprek ke putan te nikan ke phoke na melo ke te BJP tu ta ban lo ke lasi la pamake hemprek ba ke ban lo lasi mohes rameni linje lo je hemprek banji banwe lapen kan yang long ke regional political party puji upes tame HSDF mate Hill State Democratic from regional political party ke lahan lo elaso party me si anisi haidegi kuni tum ke ninge che theda pagela lo laso party ke kan yang long ke do an arab ke do anak hai election ahu vote ke jo aja kong ke do anak hai do hat ke cingki rapel si BJP akan labangso HSDF ada simpensi terem itu. Lapen labangso parti pensi kadok kami cilang rapen pensi itu hemprek bangke cihan itu. Alaman ni lah pemakai itu election hairani pulote karbiang long vote kita long ajak kong kita atau mengkitu akenan so kalimat ini itu vote kita ajak kong lo atau mana kita cingki cingkan kong Jadi election betul ke hai nak hai ye dia kamu sudah ini kalimat abang itu boleh dong ini kita dah irali bila itu tak jadi kau hai nak ada nasi hai nak ji boleh karbiang lo gitu an akhai vote ke jok long lah vote pak ke jok long ajak kau gitu an atau ye cingki kita lihat ji laper HSDF kan itu makin lalu makin dalam kita tanya tu kami le regional hawa suruh di SDC aku lekat tu kami menjelang sedikan kredit orang cari nomor te SDC ta normal leader satu aja national party lo saking do cry ha puji yon cry mat cikane hancur di mati ali makalandi lasi non jasmet HSDF pangalan itu pakai vote kita mengajak untuk anwar itu cici era itu election high dan terhalang ada asal icun di Muslim ada asal di Muslim itu election high cekana lagi sebab nasi
non mani pan sakuri PG, bago mani pan kontrakkan PG, bago mani pan itu election high na kana. Irin tha ko kami to chiti. Lasi jaseme non idam tanga po ami ini tu thengol labang so ichini da me na positu BJP ke high no mana. Lapen दिखा देखी होती और बीजेपी भारत नेशनल पार्टी बनती तो वार के तो पिसो ना प्लान में अब खाई लो ना enjoy लो वाला लसी itu semua ada itu barang lo lasi arbiang orang itu ini lah semua जैसे चेठाना लिंक सीता रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हाई जी हे पॉलिटिकल तो के मान इल्ल जैसे हना नॉन इसे अंता के तो कैसा तो इसे लाभ तो ऐसा यानी खाना चुजरे तो है नॉन हना सो ESDC हो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हना सो तो लो बजट हैंगे नमासी नॉन डाकार लोगे रीजनल अपन किसुमान आकार दिए तो 40% या 50% ऐसा आकार दिए ना जेला में पुंठा बनाने अपना जी kalau lo itu di 1986 movement oleh nahan itu dorinti lo labang aja kalau halam bangke itu mana cok cedera lo konstitusi nanti ini masih implement boleh apa labang ke क्या टाइम माने है में की काय तो है में की काय तो सब में काय तो कचे चौक कचे थे में चिपची तो लाए ने कहता lagi itu yang namanya regional system pada itu konstitusional impact di itu ketuk kami kecesonnya soal itu mah rights itu macam kom itu kecelongnya macam kom mana macam kom itu cihar jangan peacefully kan itu ketuk kami kemudian tuhan Arola konstitusional itu kami itu sisi dalam itu wilayah jatah itu lempun. Tapi hari ini mau kecasnya lo kami cek regional masih lebar dari cocok teknik kami. Ini itu kita pusing teknik. Lasin ini dia pulau kayak kita tahu meeting tadi. Ke bang apa bang tona, bang apa puna, bang ini hamiran itu mana sosial media lo kayak jume lo nak ton, jume lo nak tak, dok kan ton dia so ton, lapin ton. Kalau tu sudah BJP yang belum cukup kaya, kali mana? Hari, kalau tu cukup bagai kelok deh ya, ton itu sih sosial media lah bagai cukup. Kalau hal kan sih, media ni ke BJP yang belum cukup kaya. Nasi ni itu pulau Jaya tadi itu Ahok kan juga melakukan cepat inting ini itu makanya macam-macam itu cepat inting itu klaim pun mungkin klaim pun apa Ahok kan ini non kita tahu ini kan kita ASDC apa yang ASDC untuk ASDC leader satu national party itu turut mati halah hari itu cocok lapel APSLC lo ini tu mana APSLC lo kan segala kalau dah aku lah dah lebih itu mana sosial lah PSLC itu masuk atau so tenggong ni po laki dana lagi itu mana sosial itu aku lah malam itu kan kita jok sendiri kiputan masih PSLC high level bolo sudah ajahan leader satu ini harus sudah dulu je Kongres tapi BJP agent mana, National Party agent, lason dulu kalau the high level political party, lapen klaim kecil itu betul nanti soal hukum itu nasi lagi high, nomor ke thom bagai isu jokce, ini isu dah itu ledam, akhirnya ini tu cerita mereka election high kan. Kali bagaimana ni? Kita nanti dari election high. Lasi, kami sih itu macam saya itu lucu. Lasi non, dasarnya dah regional itu ini pilih bila maksud top sudah di bangga. John sih,
BJP भाग itu back ini punya regional atau uneklai back cimrum pen la son kali punya itu la ke BJP pahai bernan kamu kalau kalau tema lah tu nak cisik nak cidang ini au RSS pensil tu ke link tu kau macam ni so masih ini tu macam apa kan lo kami asal lo kami mau pensil ano orang nak dua yang main pensil saya group main pensil di mana dia mana dia cakap apa sih itu aki junsi bang ini kacuan kela pula tisam la BJP RSS तो खेलने वाला डले ला खेलने वाला डले अब betul kalau BJP dan RSS tentang itu खेलने dia kau tahu ya apa nanti orang seperti itu dan dia RSS itu mana खेले akhirnya dia kalau खेलने नहीं begitu dalam itu bangke je BJP itu sih Kongres itu untuk RSS itu deh Kongres itu untuk RSS itu Kongres intang pita intang cilo karbiang lo ingkan krep orang cari lagi Kongres itu Kongres yang sebab cepain karena nota kiriran ini ahok pada fase itu level ini ahok pada ada ini nota ingkan krep orang cocok lagi ho karbiang lo kan BJP intang pita boleh lakukan tanah kalau tadi itu campaign ni no patah kalau dia orang ni dalam non kiri sih kalau ni bengkak kalau itu no si BJP yang ada pada itu pada buat ekonomi orang tak solo tak ada ni BJP yang masih di pada nah support orang itu masih discourage orang ni kalau apa curug piklo nona ke junsia bagi ni ka jumpa katong bagya ilitung successful area mate inglong aswak he to mama ala non BJP ke happen MLA ke happen non la UCC ala mapucha bot wana ki miji ilitung inglong ara pa inglong akar di ara pa wana akimi do jima mate la so kan ke hindu si ilitung mo ke UCC de la que itu mana ke mili kali ada itu tidak pernah tanggung lake uniform civil code la si bangala jadi Arunachal itu masih cepat dia ada non jadi non ekidin kami asumsi bocor dulu hormo jadi itu jual di cukup itu mana cok cedera itu generasi itu mata memakai urusan orang kali mandi pasti itu karbi hari mana cok itu karbi Kristen itu mana cok karbi kemudian hala Lokshman itu mana cok itu nasi ladang bangke six itu lah area kalau exam itu setelah jom si Himotto bisa sama musuh India lo wama aku lah aku bangke bang MLA dah itu UCC itu kami homorton kurisu welcome kurisu lapu ini namanya ini aku baca dulu lagi on record lagi lagi halo mau itu cepat mau apisum kru apitum ini sih punya ini lagi nantung MLA itu mana hal soju lah party assembly dong langsung feel gitu homorton kurisu aku nanti buku Johnsi mana in return nanti Chief Minister Johnsi atau kau mau six itu lah ini along ke mau UCC ke efektif kali nak ada ke exam itu pun tadi in return do pun tadi job. Akan laku maka aku MLA tu kalau maka aku cikro itu. Lasi lagi isunji ke lagi itu nino semua lasi itu mah parti pada HSDF kan ke lagi UCC ke lagi cikro itu take lalu si corok piklo dan aku GS Khana juga tulah lah so litum alang like karbita kurusar litum aron barem kalau kurusar alang likan stame dalam so UCC alang maputa nang litame kardapen litum karbi arara kan baklar jenis
UCC tu bangke itu simple awards tele langam mante itu tangke isi UCC tu bangke uniform civil code tulote uniform ute kapacingri Ada bhalo sini. civil ute kaddo ko ya rada tamuke Ada. food tulote agrom Rondo. isi bet aron besike pacingri di putante lage klara lo Ada. nake one nation one law, one nation, one religion. Ulo tangke isialong rilong aron isigaji, isialong rilong ni isigaji. Bukan lagi teraga halam mungkin. Inglong along dia belo, inglong along kita India along si dulu kan. Dulu. Di, nasi lara iman kami alam siapa. Nasi UCC along ke kabiang long pen tim kabiang long tum kacit toju. Labangso MLA Bangkok. Nang itu lah uniform civil code aminim cini lima coba. Correct. Ni, lagi joy kira mungkin ke. Oh, lagi cita nama ini tahu laku si aku kaci dong. Taman ini ditum ke darat dia tu dari lama sotum ke ditum Kristian lah betul lo. Darat lama sotum mana ditum akli hijau je lo. Di langsung ke cepat lan dulu ke. Di. Jongsi one nation one religion leputan ke sob sonatoni saja po sonatona dharma saja po leputan ke itu karke gapi jual tu tapi ham mandir si dunia ko Kristen tu non church do bom tu tapi mandir si dunia ko arong ke siap ko kaning ke Ini sih. lalu nasi exempted ko alam mana lagi adilu lah dapet Ala macam cito kita nak. jidon tu Ay lele tu cito. nasi hal apa dong si apa lo jadi nitum ka chini da mabangke la bangso MLA tu na dunia la mabangke a voice rise dunia ma ke la lo assembly no sambe nitum ka chini da mabangke uniform civil code wa bangke la ke mane isialong rialong isianin nai isialong rilong isi arong nai pula soala la soba nang tu pilo matha la si la puliputan ke karbiang long mati long along itu ma phana bangke mope la bangso exempted dodo mati je la solong rifan ke la sohor bukan efek ke ala daga bangke la sohor bukan ke cari calon link la bangso in return tok jirpen nang pilo mate nang itu bangko pa Oh. jom si pilo kong te kan yang longaran mati longaran kan piklan yo je la longalong ri ke bangke la sohor bukan efek ke ko bangke piklan kan Kecing penti jula lam sini pun definisi ni tu mahin benda si don dun lo pulo kan ke laki aku pancolo di kagak lo mah rana kan ke macam cite lo kente Accepted tu. accepted lo kente lalu diliji dulu pakai lasi lapang ke cok cek uniform civil code kecil don dulu pakai cok Labu bang ini tu mapan anda kantor kau pijo kerja mana slow boy orang songsi bang ini lo anda muni tu nak lek to kecil thor tu pergi cikuk tu deh untuk cikuk tu pucui lagi tu cekera ni Jadi ini tu ahok pen si cesom nanti ahok pen ini tu maka di longaran apa itu ahok pen cesom ini mesti ini tu akibat mata nanti tu makinan curu parti lo. Pasti pinawe Kado kawe kabiang longaran apa maksud toksu nangilang tuman mas kami akhiru parti lo. Lasi pinawe kacingki kacithana nama nilitum lansi pajun pengkor lapen puthot pinam novis kami lason nilitum aningwang apors kami doji lason apors pen nalitum nanglang buku sini thelo pen maksud HSDF mate Hill State Democratic Front mate nilitum kabiang longaran abdolong ahainang pen patover nang sini lihin pinawe nalitum man kabiang longaran makladak pen chini lo sin pinawe nakes tokso kan pinawe lam si kantong lo karo